Dobro večer, gledate FGR podcast, njegovo drugo izdanje. Naša večerašnja gošća jeste profesor dr. Sabina Sileđić, profesorica na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. Profesorice Sileđić, dobrodošli. Bolje vas našli. Evo krenimo odmah od vaše struke, jedno najopćenitije moguće pitanje. Dakle, u kakvom stanju se nalazi ekonomija Bosne i Hercegovine danas? Stan kliničke smrti. Zar je toliko loše? Pa dobro, malo da se našalim. Iz prizme nekog znanja i svijesti šta sve može ili je moglo bivati, onda je taj jedan pesimistični ton. Ali naravno to je i dodatno zapravo razlog za optimizam da iz prizme znanja kojih imamo mi želimo da vjerujemo da ne samo možemo nego i moramo bolje, imamo sve predispozicije za razvoj. Kad kažem da smo u stanju kliničke smrti, onda zapravo to na jedan alegoričan način pokušavam da dočaram jednu strukovnu paradigmu, dakle stanja ekonomije koju mi oslikavamo kao zamka srednjeg dohotka. Dakle, ovo zamka srednjeg dohotka, što je stručna sintagma koja se koristi, je nekako pandan toj stanju kliničke smrti. Dakle, zamka nije ništa lijepo. Zamka zapravo sugerira jedno stanje ekonomskog sistema koje tinja i koje bez obzira na sav potencijal koje ima ne može da zapravo da rezultate u smislu tog korištenja tih resursa i dinamiziranja tog ekonomskog rasta. Naravno, mi znamo gdje su problemi i zbog čega je to tako. Evo, zašto? Zašto ne možemo da damo rezultate i zašto smo upali u tu zamku srednjeg dohotka? Pa evo, je dosta kompleksno pitanje koje ću ja pokušati da sistematiziram dosadašnja moja znanja i iskustva na jedan prilično, rekla bih, barem se meni čini jednostavan način. Dakle, zamka niskog dohotka zemalja Zapadnog Balkana i još nekih zemalja u tranziciji se zapravo vezuje za jedan vrlo interesantan fenomen, a to on se zove fenomen rane deindustrializacije. Zapravo mi ne proizvodimo i u smislu, dakle, intencija koje imamo na razvoj prerađivačkih kapaciteta, ne činimo ništa i ne činimo dovoljno. Dakle, stanje rane deindustrializacije se zapravo vezuje za činjenicu da smo mi stali sa rastom tog prerađivačkog sektora, rastom produktivnosti, tehnološkog progresa ili je on dovoljno spor, nije optimiziran, koji nas zapravo drži u toj, da kažemo, zamci u kojoj mi nemamo snage da apsorbujemo bazene radne snage, nezaposlenosti i da zapravo pravimo taj progres ili modernizaciju. Taj fenomen rane deindustrializacije zapravo znači da smo mi počeli mijenjati ekonomske strukture koje su u korist, recimo, uslužnog sektora. Kod nas je to slučaj, dakle, vrlo nesofisticiranog oblika, dakle, uslužnih djelatnosti i da pri tome smo sa tim učešćem prerađivačkog sektora ili tih industrijskih kapaciteta na jednom niskom nivou, pri tome životni standard je nizak. Dakle, to je to rane deindustrializacije. Dakle, zašto industrializacija je jedan čitav kapitalistički sistem ili postavka tog nekog modernog razvijenog društva, koncept društva urbane ekonomije koju mi zapravo živimo od nekih perioda industrializacije, podrazumijeva da je taj proces razvoja, dakle materijalnog razvoja društva se vezuje za strukturne promjene industrializacije. Dakle, sve zemlje koje su visoko razvijene su zapravo visoko industrializirane zemlje. I to je jednostavno proces koji je neizbježan i neminovan na toj putanji razvoja. Sad, ukoliko smo mi u toj fazi reversnosti, dakle idemo unatrag ili stojimo u tom procesu industrializacije, onda zapravo mi ne možemo da pravimo taj sistemski ili značajniji progres. A kako se desio taj proces deindustrializacije i zašto se desio? Pa evo, naravno, više je faktora kad govorimo o zemljama, dakle, Zapadnog Balkana, odnosno zemljama bivše Jugoslavije, nedvojbeno da je u kontekst raspada bivše Jugoslavije, konflikta, rata, masovnih devastacija, jedan od primarnih razloga, odnosno faktora koji nas čini drugačijim od ostalih zemalja u tranziciji. Dakle, govorimo o jednoj fizičkoj devastaciji, jednoj, dakle, dugogodišnjoj izolaciji od, da kažemo, ekonomskih parametara i trendova uslijed, dakle, i rata i postratnih okolnosti. I to je jedan od značajnih faktora kojim smo mi ušli
ponovno u proces tranzicije sa zapravo tom neželjenom bazom, odnosno iščezlom industrijskom bazom, tako da kažem. A onda se na to ne dovezuje da naš cijeli pristup toj transformaciji društva, naš model tranzicije zapravo je prilagođen jednom uvjerenju, jednoj paradigmi koja pretpostavlja dostatnost, kako mi to kažemo, tržišnih mehanizama kao faktora razvoja. Zaboravljajući pri tome da smo mi ekonomije koje smo sad, jer smo ušli u taj proces tranzicije poslije raspada Jugoslavije, u nepovoljnom položaju sa erodiranom i razorenom industrijskom bazom, erodiranim institucijama, ljudskim kapitalom i tako dalje. Dakle, naši početni uslovi su mnogome drugačiji od onih početnih uslova koje smo imali 90. godina, prije samog konflikta. I mi smo zapravo ušli u taj proces tranzicije bez tog tržišta. Kad nemate tržišta, onda nemate mehanizme. Ne možete se osloniti na tržište, na mehanizme u situacijama u kojima ta tržišta zapravo više ne postoje. I onda kroz ekonomsku doktrinu i nauku mi znamo šta se čini ili kako ide taj razvojni put u uslovima koji imate nesavršena ili nepostojeća tržišta. On, znači, podrazumijeva da se ne oslanjate na ono što nemate, nego da to stvarate i gradite. A oni koji to stvaraju i grade su zapravo vlade, odnosno države. Okosnicu tog razvojnog procesa koji čini industrializacija, istodobno čini i država u smislu vlada koja upravlja tim procesom industrializacije kroz svoje različite mehanizme. Mi to zovemo, to su dakle integrativne industrijske politike, dakle ekonomskom politikom se upravlja tim procesom reindustrializacije zapravo u našem slučaju ili revitalizacije industrijske baze. Naravno, šanse koje smo imali kroz korporativno restrukturiranje i privatizaciju smo propustili, jer znamo da pri proces privatizacije kako je tekao na ovim našim prostorima, da je on prva asocijacija za različite oblike privrednog kriminala. Tako da sve se to nadovezuje. Međutim, problem preostaje jer mi i dalje imamo, kako ja to volim reći, hands-off approach. Dakle, mi čekamo te neke tržišne mehanizme da nas razviju, mehanizme slobodne trgovine prije svega su imale ili dan danas imaju pozitivan utjecaj, ali on je nedostatan zbog prisutnosti dakle, tog tržišnog propusta u tom industrijskom sektoru i naravno prevashodno oslanjajući se na direktne strane investicije. I opet, dakle, mi nema da pravi sistemski efekat na industrijski razvoj, jer naravno direktne strane investicije nisu i ne mogu biti snaga nigdje kroz ekonomsku istoriju. Nismo svjedočili da su neki inostrani kapital industrializirao jednu zemlju. Dakle, on dolazi kao domino efekat u već izgrađenu industrijsku bazu. A nisu li se i druge bivše socijalističke države u srednjoj i istočnoj Europi, poput Češke, Poljske, Slovačke, Estonije i drugih zemalja Baltika, također oslonile na tržišni model tranzicije? To su danas uspješne članice Europske unije. Također, složit ću se s vama i jako mi je drago što ste postavili to pitanje, jer puno je tu detalja. Đavo se krije u detaljima. Dakle, nije problem u tržišnom mehanizmu tranzicije per se, ali zapravo unutar tog tržišnog mehanizma postoje takozvana prvo dva različita generalna pristupa koja su u literaturi danas prepoznata kao šok terapijski ili gradualni pristup. Da kažemo, šok terapijski je upravo dakle, jedan obsesivni, strastveni oslonac na tržište u kojem se vjerovalo da što prije uspostavimo uslove institucije, da kažemo da zaživi ta slobodna ekonomija u smislu izmjena regulative, liberalizacije trgovine i tako dalje, tim ćemo što prije privatiziramo neke kompanije, tim ćemo prije ostvariti uslove za bržu tu tranziciju. Dakle, to je taj neki šok terapijski pristup i na stranu imamo gradolički pristup čiji je zapravo lider u tom nekom procesu tranzicije ili role model je zapravo bila ekonomija Slovenije. Ja sam, dakle, Što je Slovenija učinila? Sad, ja samo mislim, naravno da ću to pojasniti, jako je važno. Dakle, svi su imali slobodno tržišni pristup. Nije problem u imanju slobodno tržišnog pristupa, mi moramo slobodno tržišni pristup jer mi zapravo želimo da se transformiramo u slobodno tržišnu ekonomiju. I to je vrlo kompleksan, sveobuhvatan proces. Međutim, kad kažem različiti pristupi zapravo znači upravo na toj primjeni određenih ekonomskih politika. Da li ćete vi preko noći pasivno liberalizirati trgovinu? Drugim riječima, otkloniti sve mehanizme zaštite toj slobodnoj trgovini i da li ćete bez izgrađenih, recimo, institucija, zakonskih regulativa i bez prethodnog korporativnog restrukturiranja ući u proces velike privatizacije.
Ja sam kao student svjedočila, imali smo studije slučaje, radili smo istraživanje, dakle ja sam praški student, neko ko je boravio i živio taj proces tranzicije i u Pragu, i u Poljskoj, i nekako kroz Budimpeštu, i u Sloveniji. Dakle, mi smo i studirali, bili živi svjedoci i istraživači svih tih procesa i živjeli smo to vrijeme tada u toj centralnoj istočnoj Europi. Šta se zapravo desilo? Poljska i Češka i Mađarska su recimo u prve 4 godine prigrlili taj pristup slobodno tržišne ekonomije koji počiva na tom šok terapiji. Što prije, hajmo ostvariti mehanizme koje da preslikamo institucije i zakone koji funkcioniraju u kapitalističkom sistemu, zrelih kapitalističkih ekonomija i tim ćemo bolje proći. Nakon 4 godine, prije svega strašnih iskustava koji su imali sa procesom privatizacije, neuspjesima koji se vezuju za proces privatizacije, te zemlje povlače ručnu i priklanjaju se pristupu Slovenije koji je bio gradualistički. Gradualistički znači, dakle, mi imamo jedan strateški pristup kojim mi upravljamo procesom tranzicije. Za svaku, da kažemo, oblik reforme koju radimo, sektorsku, privatizaciju, trgovinu, mi zapravo upravljamo tim procesom razumijevajući mehanizam spojenih posuda. I naravno, prevashodan cilj tog pristupa je bio da se očuva ta industrijska baza, da se revitalizira i da se osposobljava i kroz proces korporativnog restrukturiranja i kasnije privatizacije, da se osposobljava da biva konkurentna u tim nekim novim tržišnim uvjetima. Sva znanja smo imali i nakon rata smo zapravo ušli u taj proces tranzicije potpuno neuki i mi smo zapravo najradikalniji mogući oblik, da kažem, stihijskog upravljanja, ili ja mogu slobodno reći ikakvog neupravljanja tim zapravo procesom. Ishod je takav kakav jeste i mi smo još uspjeli da erodiramo institucije do tih razmjera, da mi zapravo nemamo više institucije znanja koje su nosile i onaj sistem ili koje bi nam danas mogle pomoći da, kako bismo rekli, imamo taj koncentrirani ljudski resurs, institucionalni kapacitet da upravljamo svim našim društvenim procesima, uključujući ekonomski i evo naravno na ovo što se nadovezuju integracijski procesi. Dakle, uspjeh zemalja danas koji mi gledamo, Češke, Poljske, Slovačke ili prije svega Slovenije u smislu uspješnih tranzicijskih priča se vezuje za činjenicu da su one, neko je odmah bio pametan, to Slovenci, to nas ne čudi, a neko je 3 ili 4 godine kasnije povukao ručnu i rekao stani. Ovo je toliko sveobuhvatan proces, toliko zahtjevan, sa tako snažnim implikacijama po društvo, da mi moramo moramo upravljati tim procesom. Upravljanje tim procesom je zapravo značilo vezivanje i procesa privatizacije sa procesom trgovinske liberalizacije, izgradnje institucija, korporativnog strukturiranja, a sve je bio cilj očuvanje onoga što čini jedan ekonomski sistem, a to je šta mi proizvodimo. Sve zemlje u biti vrijede kroz odgovor na 2 pitanja. Koliko proizvodite, ali vrlo važno šta proizvodite. I to je taj strateški pristup koji su te zemlje imale. Naravno, uz kasnije strateški pristup. Mi smo svjedočili, imali smo i gostujuće predavače kad je bila kad je bila ta slavna kupovina Volkswagena Škode, recimo u Češkoj, taj strateški pristup koji je češka vlada već tada imala, 1992. godine u pregovorima sa Volkswagenom je vrlo značajan. On je zapravo krije razlog zašto je danas Češka jedna od najbitnijih, da kažemo, karika tog industrijskog klastera Evrope. Dakle, vlada je tu igrala ključnu ulogu i kroz pregovore i sporazume i kroz zahtjeve koji su postavili Volkswagenu, očekivanja koji su postavili i naravno zauzvrat dali određene privilegije. Kasnije imate druge, vi to znate, možda bolje nego ja, u kontekstu autoindustrije koje sve kompanije su kasnije došle sa svojim proizvodnim kapacitetima. Dakle, suština je u toj proizvodnji, a mi smo na to zaboravili. Evo, kada to spominjete, kako vi komentirate teorije zastupnika popularno nazvano neoliberalne škole ili neoklasične škole sljedbenika Miltona Friedmana koji će upravo reći države koje su dalje odmakle u liberalizaciji tržišta, privatizaciji, deregulaciji su ostvarile daleko bolje rezultate od onih koji to nisu. Pa se kao uspješni primjeri najčešće navode Irska, Estonija, čak Hong Kong na nekom globalnom nivou i tako dalje. Evo ovako, to su vrlo bitna pitanja, naravno, koja imaju svoje, da kažem, znanstveno uporište.
Određena stajališta ili nalaze koje mi gradimo, uključujući i to, recimo, Milton Friedman ili svojevremeno Jeffrey Sachsovo stajalište o dobrobitima, da kažemo, pasivne ili što brže trgovinske liberalizacije i povlačanje države, sistemskog povlačanja države iz tog nekog ekonomskog sistema. Ti se fenomeni istražuju. Istražuju se mi to kažemo, na tim znanstvenim osnovama, kroz empirijske studije koje su ekonometrijske. U osnovi su matematske, riječ je o statističkim matematikama koje mi koristimo. Sad, ja bih mogla satima govoriti o problemima koji se vezuju sa samo te studije. Dakle, ili da vam referiram ine studije koje upravo govore suprotno od nalaza na kojem se poziva Milton Friedman. Dakle, jako je teško, da kažemo, iznositi generalne zaključke na osnovu tih, da kažemo, studija koje se vezuju za policy implikacije, kako mi to kažemo, gdje Milton Friedman i ini zaključuju da zemlje koje su se brže liberalizirale, brže reformirale, otvorile ili tako dalje su imale i brže ili veće stope ekonomskog rasta. Jer to je sve istina. Recimo, stohačkom matematikom su to neki nalazi ili indicija. Međutim, kad vam kažem, suština je kako ili zašto su one bivale, da kažemo, uspješne, leži u tome šta su one radile paralelno sa tim procesima liberalizacije. To su aspekti uloge države koji su jako teško mjerljivi. Mi smo, ili ja sam ušla na jednom istraživanju koje je pokušalo, što je vrlo zahtjevno, da kategorizirate, klasificirate ulogu države u tom sistemskom razvoju i imamo te takve nalaze. Dakle, nije problem u liberalizaciji per se. To je vrlo važno, zato mi je drago što ste to pitanje postavili. Dakle, niko ne teži protekcionizmu. Dakle, ovo nije debata slobodna trgovina versus protekcionizam. Dakle, nije problem liberalizacija per se, nije problem privatno vlasništvo i naša težnja da je država što manje prisutna u tom ekonomskom sistemu. Dakle, kao neki princip minimalne uloge države. Suština je shvatiti da ekonomski sistem je poput nekog djeteta, jel? To je naša teorija evolutivna. Da vi ne možete malo dijete pustiti na ulicu i bez nadzora i reći ti si samostalan da sam se razvijaš i odgajaš. Nego čekate, jel, i imate paterinski odnos i odgajate svoje dijete dok ga ne osposobite da samostalno živi. Isto tako, mi težimo, ja bih volila da što prije ekonomija Bosne i Hercegovine i svih ovih zemalja Zapadnog Balkana dođe u situaciju da mi kažemo mi možemo primijeniti zaista princip minimalne uloge države kao što to vidimo u zemljama, razvijenim zemljama Zapada. Međutim, mi smo, da kažemo, na tom infantnom nivou razvoja gdje naša ekonomska transformacija nije moguća ukoliko vlada mehanizma koje mi znamo. Dakle, industrijskim politikama i infrastrukturama ne bude upravljati tim procesom, da nas dovede u poziciju da imamo industrijsku bazu, firme, diversificirane, povezane, izvozno orijentirane i da onda kaže, evo vi sad privatne u osnovi, to je ono čemu težimo, evo vi sad imate osnov, konkurentni ste i mi se sistemski povlačimo iz ovog čitavog procesa. Dakle, to su čitave nauke koje stoje iza toga. Dakle, sve neke paušalne tvrdnje. Recimo, ja ću vam povući samo jednu analogiju. Kad govorimo, recimo, o jugoistočnoazijskim zemljama, ima jedan fenomenalan članak koji se zove The Asian Miracle, dakle, azijsko čudo. I Paul Krugman u kontekstu azijskog čuda, na sličan način kao i Friedman ili neki drugi ekonomisti ili Jeffrey Sachs svojedobno, azijsko čudo pripisuje dakle, slobodnoj trgovini, izvoznoj performansi, tržišnim mehanizmima kroz određene ekonometrijske analize. Nasuprot desetaka studija i zaista stiliziranih činjenica, svega onoga što mi zapravo znamo da azijsko čudo, da je dominantan faktor azijskog čuda nije tržišni liberalizam, nego vladin intervencionizam.
I to je ono što je zapravo važno shvatiti. Naravno, naučnici moraju biti objektivni, oni objektiviziraju, samo morate imati puno znanja da shvatite, da uđete u to što mi nazivamo kritička evaluacija tog i tog, te studije ili tog i tog zaključka. Eto, mislim, vrlo je komplikovano, ja sam se trudila koliko mogu da možda to pojednostavim, ali u suštini, dakle, kad govorimo o neoliberalnom, kritika neoliberalnog pristupa nije da u smislu u tom kapitalističkom sistemu mi zapravo težimo da imamo vladu koja će moći imati prijateljski pristup, kako mi to nazivamo, tržištu. Vladu koja će se fokusirati na izgradnju ljudskog kapitala, na izgradnju fizičke infrastrukture i socijalne infrastrukture, na vladavinu prava i tako dalje, na te koncepte. Dakle, ali mi moramo doći u poziciju razvijenosti, što znači industrijske razvijenosti, da možemo maštati da uloga naše države se svodi samo zapravo na to, kako mi to nazivamo, redistributivna, regulatorna, stabilizacijska, sigurnosna, na tih 5 elemenata. Do tada, dakle, mi moramo stvarati uslove da napravimo takav sistem. Mi smo daleko od toga, jer vam kažem, mi smo u fazi rane industrializacije. Kad uzmete industrijsku strukturu zemalja Zapadnog Balkana, dakle, u narodu se nekad govorilo o bivšoj Jugoslaviji, provodili smo od igle do lokomotive, je li tako? To nije palo s neba. Ti industrijski sistemi su se stvarali i gradili. Jedan, naravno, uz koncept tržišnog socijalizma koji je bio jedinstven u bivšoj Jugoslaviji. Dakle, na sličan način, kad gledate zbog erodirane i uništene industrijske baze kroz te rati i faktori izolacije, koji su isto tako vrlo značajni, a kad govorimo, na primjer, o Srbiji, posebno, onda mi zapravo shvatamo da mi nemamo tržište. Imati tržište zapravo znači imate proizvod. To znači imati tržište. Imati rivalstvo znači imate više proizvođača ili više subjekata ekonomskih koji se natjecu za novac kupca za taj isti proizvod. Tako da u uslovima u kojima to recimo nemate fragmentaciju tog tržišta, onda je neminovno, ne možete se osloniti na tržišti mehanizam, onda je neminovno da država, kao što je primjer bivše Jugoslavije, samo u nekom drugom političkom konceptu i sistemu, ili jugoistočnih azijskih zemalja koji su jedini primjer uspjeha, država onda, mi to kažemo, gradi industrijsku bazu, stvara i gradi konkurentnu sposobnost. Evo kako mi u Bosni i Hercegovini to možemo napraviti i kakve politike bi po vama trebalo voditi ovdje? Evo, koje su to ključne reforme koje bi zahtijevala naša ekonomija i da ste vi premijer, da imate velike ovlasti, da vas moraju svi slušati koji su ispod vas? Kako biste vi ekonomsku politiku vodili? Pa je ovako, dakle, naše šanse i prilike preshodno leže u tom geografskom proksimitetu koji se vezuje za Evropsku uniju. To je naša sreća i naprosto je gotovo nevjerovatno biti tako blizu, tako nadomak bogatih zemalja, a i dalje biti karakterisan kao zemljom ili ekonomijom koja je u toj zamci nekog srednjeg niskog dohotka. Dakle, vrlo važno pitanje. Naravno, prvo, mi moramo shvatiti da sad imamo zakonsku regulativu, takvu, koja definiše ulogu države ili ulogu vlada, njene nadležnosti, njene mogućnosti i način na koji može provoditi određene mjere podrške. Taj sistem ili taj sistem zakona koje mi imamo, koje prepisuje, najbanalnije rečeno, šta država može, smije i ne smije činiti, je, dakle, regulativa koja se vezuje i u najvećoj mjeri je harmonizirana sa pravilima internog tržišta Evropske unije. To je regulativa koju smo mi, da kažem, postepeno usvajali sa nekom našom težnjom kroz taj proces integracije. Mnogo je te regulative koja je harmonizirana. U osnovi, kad govorimo o onome šta bi država trebala, da ovaj sistem, u smislu da država mora imati proaktivan pristup, da zapravo gradi, stvara industrije, podržava i tako dalje, mi bismo u stvari onda trebali da ispregovaramo ono što se zove zapravo sa Evropskom unijom prije svega, na tom našem integracijskom putu, mi bismo trebali tražiti izuzeća, takozvani exemptions from state aid assumptions. Dakle, izuzeća od strane pretpostavki koji se vezuju za državnu pomoć. Ja sam potpuno uvjerena zapravo da kad imate znanje, snagu argumenata i naravno
ako su namjere, istinske namjere Evropske unije, kao što ja apsolutno vjerujem prema Zapadnom Balkanu, dobre i dobronamjerne, da bismo mi mogli ispregovarati jedan značajan period koji bi zapravo bilo ispravno ili tolerirano da imamo ta takozvana izuzeća. Izuzeća bi zapravo značilo da mi kupujemo vrijeme, kao što je Slovenija 10-15 godina ili tako dalje, ove druge zemlje, kupovali značajno vrijeme da zapravo omoguće da vlada djeluje kroz budžete, kroz institucije, kroz fondove, da sistemski dakle, podržava ključne industrijske kompanije i preduzeća. Dakle, to je sve topla voda, ta znanja postoje. Sad, 4 zakona su tu vrlo važna. Dakle, zakon o državnoj pomoći, zakon o poticajima prije svega. Kroz te zakone se definira šta država smije i na koji način država smije davati podršku. U osnovi ono što stvara veliki problem u tom konceptu ekonomskog sistema koji su zahtjevi internog tržišta, oni su opravdani, ali mi nismo zreli da uđemo u to tržište. Znači, naš ekonomski sistem je infant u odnosu na ta zrela ekonomske strukture. Dakle, ta izuzeća bi zapravo podrazumijevala da mi otvaramo pod naravno zakonske pretpostavke da država može da ima selektivan pristup i prema određenim industrijskim granama i prema određenim, mi to zovemo, strateškim preduzećima unutar tih industrijskih grana. Kako bi poticala izgradnju njihove konkurentnosti, dakle, tehnološke progrese, uvezivanja, svašta nešto. To je čitava industrijska ekonomika. Da li bi to bilo favoriziranje? Pa naravno, industrijska politika jeste ono što mi to kažemo. To je selekcija. To je, kažemo, sad, naravno, vi govorite o tome sve ovo misaona imenica. Vrlo mi je drago. To je vrlo važno pitanje. To jest favoriziranje. Dakle, u žargonski se govori o exercise selection i to je naravno, dakle mi provodimo selekciju, mi žargonski zapravo favoriziramo. Svi sistemi su se i gradili na osnovu planskog. A koja je to opasnost da se favoriziraju oni koji su najbolje uvezani sa vladajućim političkim strukturama? Postoje mjere i instrumenti koji su, da kažemo, postoji ogromno znanje koje mi imamo kroz ekonomsku istoriju ili ako hoćete noviju, skoriju istoriju, pogotovo, dakle, prvo imamo velika znanja iz onog sistema, imamo velika znanja koja se vezuju za uspješnu transformaciju ekonomsku ili čudo jugoistočnih azijskih zemalja. Ta velika znanja su primjenjiva i prilagodljiva. Postoje, naravno, rizici i opasnosti. Dakle, da biste vi provodili ovakav pristup na razvoj, vi morate imati preduvjete o kojima mi ne možemo ni maštati, kamoli sanjati. Dakle, preduvjeti za aktivnu ulogu države, koja bi zapravo značila da sistem se razvija planski. Dakle, ne možemo mi razvijati, ne možete vi praviti krov ako nemate temelj kuće. Dakle, postoji čitava nauka koja se zove industrijska ekonomika. To je disciplina koja je multidisciplinarna u kojoj ekonomisti zapravo vizualiziraju, stvaraju pretpostavke za mi to kažemo, ekonomičnost tih industrija, prepoznavanje svih tih aspekata koji su čisto, da kažemo, matematske prirode, ali u biti inženjeri stvaraju te industrije. To je čitava jedna vrlo konkretna znanost. Sad, da biste vi, taj se sistem planski razvija. To su u biti 5-godišnji i 10-godišnji planovi koji stvaraju te industrije. Da biste vi mogli to činiti, vi morate imati povjerenje ljudi. Vi morate imati ono što je kod nas misaona imenica, da zapravo vjerujete svojim političkim predstavnicima, vjerujete svojim institucijama, da se to što se čini radi u svrhu opće društvene korisnosti. Dakle, to je naravno jedan od preuvjeta i morate naravno imati institucije. Sad, pazite sad, vrlo interesantno je, Danijela, ja ću vam ovdje nešto mislim da će vam biti interesantno. To jesu preduvjeti, uz ogroman uvjet znanja i institucionalnih kapaciteta. Ali ne zaboravite da je bivša Jugoslavija poslije rata, dakle, urušena ekonomija, bez jedne obrazovne institucije, stvorila čudo u ne manje od 10 godina. Dakle, čuda su moguća uko postoji volja, htjenje, stremljenje. I mi moramo, ne samo da trebamo vjerovati u čuda, mi smo svjedočili čudima
I bivša Jugoslavija je jedna od najvećih, zasigurno, možda prema nekima i mom skromnom sudu, najveće čudo ekonomske istorije, da kažem, moderne. Dakle, sve je moguće. E sad, ali da vas ovo pitam. Jedan od razloga zbog kojih neoliberalsti idu dakle, tom rigidnom trasom, govoreći da je princip minimalne uloge države neophodan bez obzira na kojem ste nivou razvoja, jer je vlada, pod navodnicima, zlo. Dakle, jer vlada ne može predvidjeti određene, da kažemo, elemente isplativosti, vlada je koruptivna, to je teorija javnog izbora u toj čitavoj ekonomskoj znanosti, ali u stvari to je riječ o političkoj ekonomiji. Dakle, imamo predrasude o tome da smo, kao što kapitalistički sistem počiva na predrasudama da sam ja sebična. Da je sav moj interes, zadovoljstvo počiva na materijalnoj osnovi i moju sebičnost i gramzivost. Pa sad je to, pa jesmo li, dakle imam tu sociofilozofske rasprave, ta sebičnost ili solidarnost, imamo mi dovoljno iskustva socijalizma kroz istoriju na ovim prostorima. Naravno da jesmo, ali da li je moja puna sreća ili potpuna sreća da se može gledati samo kroz elemente korisnost u ekonomiji, utilitarističke koncepte. Dakle, to je vrlo važno pitanje za društvo. Ali evo da skrenem pažnju. Pazite, zbog toga što se vjeruje da zapravo vlada ne može činiti ništa što prema tom konceptu neoliberalnom, dakle u njega se uklapa ova teorija javnog izbora. Dakle, zato što se vjeruje da vlada, to jest vi i ja kao predstavnici u nekoj vladi, ja, dakle, čitav sistem počiva na tome, vjerujući u pretpostavku da ja ne mogu činiti ništa što je društveno dobro. Dakle, ja mogu činiti samo kao rentijer. Dakle, protažirajući vlastite interese ili interese pojedinih grupa. I što bi jedan Smith rekao, ispunjavajući vlastite interese služimo i čitavom društvu, jer moraš uslužiti druge da bi oni tebi dali svoj novac. Tako je, to je koncept koji funkcioniše u smislu, mi vjerujemo u te tržišne mehanizme rivalstva i tako dalje. To ni nisu problem. Međutim, dakle, sad vjerujući u taj fenomen da vladin propust, vamo imamo tržišni propust, a ovamo imate argumentaciju da vladin propust se vezuje zato za predrasudu iz tog teorijskog diskursa neoliberalnog, dakle, o tome da ja sam nesposobna da činim u kontekstu opće društvene dobrobiti i moji su interesi ili lični ili, dakle, usko interesni. Iz tog razloga se onda, da kažem, etablira ili preko određenih institucija, kao što su međunarodne financijske institucije, nameće princip minimalne uloge države i mi imamo sad tu zakonsku regulativu koja je takva. Dakle, mi smo, kad gledate sad naš ekonomski sistem i Bosne i Hercegovine, i Srbije, da ne kažem Makedonije, mi smo učinili što se tiče zakona i institucija sve, mislim temeljnih, da bismo zapravo s aspekta zakona i regulative osigurali tu minimalnost vlade. Pa jesmo li baš? Ja sad vas pitam, pa jesmo, ja ću vam to elaborirati sa stručnog aspekta, minimalnost vlade je ne... državni sektor, to je druga stvar, to je administrativni aparat. Ja govorim o nadležnostima, zakonskom mandatu. Vi ste potpuno u pravu. Dakle, mi imamo najkompleksniji, dakle, to su administrativni, ali možda nisam bila precizna. Kad govorim ono što je suština priče, princip minimalne uloge države ne vezuje se zato da li imate 100.000 birokrata u vladi ili 500.000. On se vezuje za pitanje nadležnosti vlade. Šta vlada može da čini prema zakonskoj regulativi i na koji način to može da čini. E sad, ako govorimo iz prizme nadležnosti vlada, na tom integracijskom putu mi smo zapravo zadovoljili kriterije, transponirali smo zakone i u skladu smo sa principima politika konkurentnosti, acquis communautaire, osnova stubova tog internog tržišta, prije svega u domenu, dakle, tih, kako se zovu, popularno state aid assumptions. Dakle, pretpostavka o ulozi države i toga šta država može i ne može da čini. Imate zakon o javnim nabavkama, imate zakon o državnoj pomoći, imate zakon o poticajima, imate zapravo i zakone poreske, koji isto tako vrlo jasno definiraju šta može biti dio tih zakona ili ne može. Dakle, kad govorimo o zakonskoj nadležnosti države, u Bosni i Hercegovini ili u Srbiji ili u Makedoniji možete činiti ili ne činiti jednako kao i sad u Hrvatskoj kao je punopravna članica ili nekoj drugoj zemlji članici Europske unije. Taj sistem je savršen
Ali ako, kao što sam vam rekla, imate razvijenu ekonomsku strukturu, jer vi sad imate pacijenta neki način ili imate dijete, infanta, koji traži vašu pomoć, vi ga morate odgajati. A mi smo u stvari, usvojivši tu zakonsku regulativu, usvojili smo je, kako bi vam rekla, jednostavno prerano. Prerano. Jer nama treba, dakle, zakonska nadležnost da vlade mogu da djeluju i na drugačiji način od onog kako je zakonom propisano, to znači da morate imati raspisivati javne konkurse, to su competitive calls principi, dakle da imate konkurenciju u tom javnom pozivu, da morate imati, mi to zovemo horizontalni pristup, u smislu ne smije biti ove selekcije o kojoj govorimo, znači javni poziv mora osiguravati te principe fair jednake konkurencije, svi mogu konkursati. Da ne kažem, znači sve to što imamo sad zapravo znači da ne možemo imati ono što nam treba, da tako pojednostavim. Šta nama treba? To je ključno pitanje koje neko u ovoj državi, konačno od odgovorni ljudi, mora početi od njemu da razmišlja. Nama treba, dakle, izuzeća od određene zakonske regulative, uz, naravno, blagoslov Evropske unije, prolongiranje određenih zakonskih regulativa koja bi nama omogućila da stvaramo, dakle, da upravljamo, prvo razvijamo industrijsku politiku i upravljamo tom industrijskom politikom. Razvijanje te industrijske politike, upravljanje te industrijske politike naravno je i zahtjevno i mi ne moramo imati velike iskorake, možemo početi od malih stvari. Ja ću vam dati banalne primjere. Mi imamo recimo u Bosni i Hercegovini studije slučaja koje smo radili. Dakle, na nivou takozvanih, kako moj dragi profesor Čaušević, Fikret Čaušević kaže, industrijskih priča. Oni su, dakle, imaju jednu arhivsku građu koja će uskoro ugledati to svjetlo dana, koja svjedoči o tim industrijskim sistemima i o propalosti tih industrijskih sistema. Dakle, kad mi govorimo o studijama slučajeva danas, dakle, mi smo radili istraživanja, evo, ja sam slučajno, nebitno je bila, recimo, lider takvih jednih projekata koji su imali za cilj da zapravo prepoznaju te potencijale za revitalizaciju tih preduzeća. Dakle, za različite oblike sisteme pomoći kojima bismo mi njima pomogli značajno i da se moderniziraju, da budu konkurentniji, da povećavaju ono što je vrlo važno, dodajnu vrijednost. I mi imamo čitav set, dakle, studija slučaja koja recimo pokazuje da Energoinvest danas može pokrenuti određene aspekte proizvodnje uz vrlo banalne, recimo banalno pristup od nekih 20 miliona. Ali mu treba pomoć države. Pa to nije stvar države. Pomoć države, dakle, u smislu, nije to, niko vam nešto... Pomoć države ljudi ne smiju razumjeti na način da neko je sad nekome nešto poklonio, jel? Pa evo vidjeli ste, pazite, znate šta mene posebno boli, jel? Posebno, da kažem, mi je žao ili frustrira me. Kad god, znači, Zapad je pametan, jel? Znači, mi smo empowered state, siromašna zemlja, ne u smislu doslovce, bukvalno nekog dohodovnog siromaštva. Ja koristim tu sintagmu da oslikam sa njom naše, dakle, osiromašenost znanjem, te erodirane kapacitete, dakle, institucija koje mi imamo. I to je naša boljka, jer sve pametne zemlje čine ono što treba u situacijama kada treba. E sad, vidite, imali ste COVID, neku krizu, imali smo prije toga 2008, ali evo samo da se vratim na kontekst pametnih zemalja, pametnih vlada, zemlje članice Evropske unije. Dakle, u tom situaciji COVID-a, koju mi u ekonomiji nazivamo egzogeni eksterni šok, koji ima strašne posljedice, naravno, na osnovu odluka država da blokiraju ekonomske sisteme i tako dalje, sve je zamrlo na neki period sa strašnim posljedicama kasnije. Šta je država radila? Dakle, vi ste, šta su činile vlade tih zemalja? Ili u situaciji 2008. godine, šta je učinio Obama, pa kasnije njegovi nasljednici? Dakle, oni uvijek čine ono što treba. Oni nisu rekli, dobro, slušajte, recimo u situaciji 2008. godine, financijskih kriza, hajde neka propadne. Ne, ali evo industrijska preduzeća, banke ne mogu propasti iz drugog razloga, one zaista ne mogu propasti jer ćemo s njima svi propasti. Mislim, to je ta, da kažem, sistem spojenih posuda i nepravde. Dakle, da vam ne kažem šta je činila francuska vlada. I oni su upravo u tom procesu COVID-a napravili taj aranžman koji se zove
da kažem, tranzicioni, privremeno mi sada ne važe ova pravila za aspekte državne pomoći. Jer država mora da spasi te firme. Te firme su naše društveno tkivo, one su izvor prihoda, one su izvor, dakle, socijalne stabilnosti, one su naša sigurnost, jer one su na kraju krajeva život domaćinstva, one su život čovjeka. Najbanalnije. Znači, one nisu pustile da te firme propadnu, nego su, dakle, činili na temelju najbanalnijih needs assessment, dakle, analize potreba. Činili su sve što treba da održe likvidnost, na surveillance, dakle, da prvo te firme opstanu, da održe njihovu likvidnost i u uslovima pripremale, dakle, prolaska krize da ih vrate, da im jačaju konkurentnost. Čak sama Evropska unija, što je vrlo interesantno, koja ima sve principe o tom takozvanom neselekcijskom pristupu, ja ću vam reći, jel taj horizontalni pristup, ili kao ga Svjetska banka popularno naziva market friendly approach, kao prijateljski pristup tržišta. Evropska unija čak od prije 7 punih godina je pribjegla vertikalnom, kako mi to nazivamo, industrijskoj politici. I u tom smislu sama Evropska unija, odnosno institucija koja je nadležna za koordiniranje politike ekonomskog rasta, konkurentnost na tom supranacionalnom nivou, institucija koja se zove Evropska komisija, dakle, je ponovno počela pribjegavati selekciji, što vi kažete favoriziranju. 5 industrijskih sektora je još prije 7 godina izdvojeno kao sektori prioritetskog djelovanja institucija, da kažemo, Evropske unije za razvoj i podršku njihove konkurentnosti. Naravno, ne slučajno 105 high-tech industrija, kako mi to govorimo. Jel? Međutim, vrlo interesantno. Kad gledate za taj, recimo, postoji jedan debalans u toj Evropskoj uniji. Zemlje koje su takozvane peripheral countries su, nažalost, i dan danas peripheral countries, sa možda nekim izuzetkom Irske, ali Irska je vrlo volatilna, specifičan slučaj, ne bi sad to da unosim. Dakle, ako govorimo o periferijskim zemljama, koje su 80. godina bile peripheral countries, dakle, i neka Španija, i neka Grčka, jel? One i dalje prevladaju i Portugal, i one su još uvijek kao peripheral countries. Dakle, peripheral ne u smislu geografskom, nego u smislu njihovog ekonomskog potencijala i nivoa razvijenosti. Isto im se desilo. Prerano su se prilagodili toj zakonskoj regulativi koja, uslovno rečeno, onemogućava da država čini ono što treba kako bi podupirala taj industrijski razvoj. I da se vratim, u covidu smo vidjeli i dan danas gledamo, još uvijek su na snazi te mjere. Ima ih, vrlo su sveobuhvatne. Da se te firme spase, da se naravno vrate na taj kolosijek gdje se sistemski jača njihova konkurentnost. Znači, oni nikad neće dozvoliti da njihove firme, a da vam ne kažem vitalne industrije, kao što je krvotog nekog industrijskog sistema Evrope, je zapravo autoindustrija, i high-tech industrije koje sam vam rekla, nikad neće dozvoliti, ne samo da neće dozvoliti da propadaju, nego čine sve, naravno, uz mehanizme koji su im raspoloživi da jačaju njihovu konkurentnost. Ali mi smo zato dozvolili da nam sve propadne i manje i više što smo naslijedili iz Jugoslavije, što je nekada bilo uspješno i veliko. Podržavate Otvoreni Balkan, zbog čega? Pa evo, da kažem, ta inicijativa Otvoreni Balkan, na moju veliku žalost, čini mi se da nije od strane mnogih, nije, kako bih rekla, shvaćena na ispravan način. Evo, kako to komentirate? Dakle, imamo potpunu politizaciju tog pitanja. Meni se čini, ako je bilo nekih ekonomskih argumenata kada je tek se pokrenula ta inicijativa 2019. godine, tada pod imenom Mini Schengen, da su ti argumenti iščezli među vremenu i da mi sada slušamo samo manje i više političku demagogiju. S jedne strane, stranke, političari, ZRS to podržavaju iz razumljivih razloga, ujedinjavanje sa Srbijom pod navodnim znacima, brisanje granica i tako dalje. S druge strane, u federaciji su najglasniji političari, pojedini novinari, aktivisti koji Otvorenom Balkanu uglavnom govore kroz pojmove pokušaj stvaranja srpskog sveta, velike Srbije, nova Jugoslavija, podvala Bošnjacima. Evo koliko su takvi strahovi, takve kvalifikacije uopšte utemeljene i šta zapravo Otvoreni Balkan uopšte podrazumijeva?
Pa evo ovako, ja ću za početak reći da sam prije svega ožalošćena činjenicom da se to pitanje na takav način, odnosno da se politizira i ne samo mnogo što treba politizirati. Možda je osnovano naravno i nemoguće je ne politizirati određene aspekte ovog pitanja, uključujući ovu inicijativu. Međutim, ja ću biti krajnje jasna i reći da su sve ono što sam uspjela ja da čujem u javnosti, sve te teze koje su tu, a koje se vezuju za neke strahove od stvaranja nekih novih sistema koji možda daju neke prevlasti nekoj Srbiji, da ne koristim neke strašnije termine ili sintagme koje ste vi koristili, ili strah od velikosrpstva. Ima još strašnijih, ja sam ove dakle, blaže one probrao. ne samo da su neosnovane, one čine mene duboko žalosnom, jer naprosto se nadam da nakon, jednostavno želim i sve negdje živi u nekom uvjerenju da ćemo nekad konačno izaći iz tih nekog mraka. Znate, predrasude, pretpostavke ne služe i nisu istini nimalo od koristi. A svaki oblik straha, kad govorimo o nekom političkom diskursu, također nije dobar, vodi nekim neosnovanim paranojama. Dakle, mi moramo, ja ne zamjeram ni svijetu, ni društvu, ni pojedincima što možda ima neki strah, dakle nekom građaninu. Međutim, ja zaista, kao isto neki građanin, neću, čini mi se, i ne mogu dozvoliti da politički predstavnici, oni koji sad imaju nadležnost i mandat da donose neke odluke o tom pitanju, zapravo budu zamračeni. Zašto, kažem, bi prevladao taj mrak? Prevladava zato što sve te teze su neosnovane. Zašto su neosnovane? Vrlo jednostavno. Dakle, teza o stvaranju Velike Srbije, mislim, dovoljno je logičkom analogijom samo reći da trenutno zemlje koje su u toj inicijativi su Albanija, Makedonija, Srbija. Ja stvarno ne znam o kakvom aspektu Velike Srbije neko može govoriti. O nekom, da kažem, mehanizmu za saradnju, koji u osnovi ta inicijativa jeste, koje su pristupile Albanija, Srbija, Makedonija i evo sad vrlo izvjesno Crna Gora. Ja zaista ne znam, ja bih voljela da nama oni objasne to. Dakle, ja ovdje u stvari nemam nikakav odgovor na te konstatacije, ja u stvari imam mnogo pitanja. Kad kažu sigurnosno pitanje, ja također želim da mi neko objasni na koji način. Neki dan na debati na kojoj ste učestvovali ste mogli čuti jedan od tih argumenata gdje je profesor Sead Turčalo s političkih nauka kazao da je otprilike geopolitički plan da Albanija pod svoju kontrolu stavi Sjevernu Makedoniju i Kosovo, a Srbija Bosnu i Crnu Goru. I da je to taj dogovor gdje se preko ekonomske zone u stvari namjerava ostvariti taj plan. Jesu li takva predviđanja realna? Da vam kažem, o takvim oblicima, dakle, postavki i paranoja, tu nema nikakvog odgovora. A može li se preko ekonomskih zona uspostaviti politička dominacija? To je vrlo važno da ljudi shvate. Da kad ja kažem da su takvi strahovi neosnovani, ja zaista istinski cijenim izlaganja i obrazloženja koje je dao profesor Turčalo i ništa od onoga o čemu je on govorio ja istinski ne sporim. U smislu da postoji, kad kažem ono o čemu je on govorio, dakle ne slažem se s tom postavkom geopolitičkog projekta, jer ono o čemu je prije svega gospodin profesor Turčalo, ili moje shvatanje njegovog izlaganja, debatne diskusije, je bilo ka tome, to nam ne treba. Znači, inicijativa Otvoreni Balkan nam ne treba, jer mi već imamo, da kažemo, neki berlinski proces, unutar kojeg, i o CEFTA smo govorili, ali evo da se fokusiramo. Kako te argumente tumačite? Dakle, prvo profesor, ljudi ti iz političke znanosti naravno bi trebali mnogo bolje nego neko drugi da znaju. Ja naravno isto tako želim da kažem da ja isto tako imam političku naobrazbu i što se tiče dodiplomskog fakulteta, dakle nebitno je to poslije. Dakle, nisam ekonomista, ne možete biti ukoliko ne poznajete političku ekonomiju ili istoriju međunarodnih odnosa i tako dalje. Dakle, to je vrlo jasno. E sad, dakle, važno je naglasiti, dakle, ono što je osnovano, zaista pitanje, ovo sve ću stvarno prekrižiti sa jednostavno, Danijale, ja imam 1000 pitanja njima da postavim.
Sve te sintagme velikosrpstva, straha ovog, straha onog, sigurnosno pitanje su posve neosnovane. Ja nemam odgovora na to, osim da kažem posve neosnovano i da njima postavim 1000 pitanja. Ono na što bi se fokusirala i jedino od tih pitanja koje je zaista osnovano da o njemu razgovaramo je prvo pitanje da objasnimo ljudima zašto je inicijativa Otvoreni Balkan drugačija od berlinskog procesa, da li je drugačija i šta novo nam nudi. Možete ukratko to je elaborirati? prvo pitanje, jer je to zaista osnovano pitanje i o tome je govorio profesor Turčalo, o tome smo zajedno razgovarali. Koja je ključna razlika? Ključna razlika je zapravo u tome. Pazite, prvo, ja bih prvo možda sad da krenem nekako naopačke, pa bih prvo naglasila u stvari da ključna razlika između berlinskog procesa i ovoga što je prepoznato kao mini Schengen inicijativa Otvoreni Balkan je zapravo ko je vlasnik tog procesa. Vrlo važno u ekonomskoj ili teoriji države je zapravo taj koncept vlasništva je uvijek važan. U tim teorijskim diskursima taj koncept who owns the process, ko je vlasnik nekog procesa je vrlo važan. I to je prva, vrlo bitna razlika između berlinskog procesa i Otvorenog Balkana koja ima svoje bitne implikacije. Kad govorimo o berlinskom procesu, kaže se najčešće ga doživljavamo kao nekom supranacionalnom, EU supranacionalnom procesu. Međutim, istina je zapravo da nisu sve zemlje članice Evropske unije, da kažemo, dio tog procesa. Ne možemo istinski govoriti o institucionalnoj infrastrukturi Evropske unije koja je u sprezi ili dio tog berlinskog procesa. Mislim, to je inicijativa jedna Njemačke koje se preklanjaju ostale zemlje koje su, naravno, favoriziraju integraciju zemalja Zapadnog Balkana. On jeste institucionalno podržan. Međutim, u osnovi berlinski proces je vođen, predvođen inicijativa koja dolazi isključivo od da kažem, Njemačke i u tom nekom institucionalnom kontekstu je trebao da dobija ili dobiva podršku Evropske unije. Za razliku od toga, zbog kompleksnosti tog procesa i same činjenice da neko drugi koji ima puno drugih zadaća upravlja tim procesom, da sama organizacija nekog samita je vrlo komplikovan i organizacijski i resursi i tako dalje. Taj proces sam po sebi, po definiciji, dakle, zbog svoje multidimenzionalnosti, jer on uključuje aspekte i vladavine prava i političke integracije, neke aspekte denacifikacije Balkana koji su vrlo važni, pitanje energije koji su vrlo bitni, energetske i zelene tranzicije je vrlo važni. I jedan aspekt, naravno, koji je vrlo bitan, regionalna ekonomska integracija, ali on je sveobuhvatan, multidimenzionalan. I onda njime upravlja sad neka Evropska unija. Dakle, on sam po sebi je dobar, taj proces je dobar, ta inicijativa je dobra, ali mjereći uspjehe te inicijative, kad gledate sve šta je zamišljeno, šta je ostvareno, mi imamo ocjenu da je uspjeh te inicijative, da kažem, nezadovoljavajući. Pa što mislite da će Otvoreni Balkan biti uspješniji? Pa vidite, zašto sad mislim? I to je, znači, opet smo u situaciji u kojoj nas neko zove, da nam kaže šta je za nas dobro. To je razlika primarna, kada govorim who owns the process. Dakle, mene zove Evropska unija, zove nas Angela Merkel, nije bitno, zovu nas institucionalnom smislu. Da, oni će vam reći, vama vas zove I opet Vučić, nas zovu, što bi mi priješli. da kažu nam šta je dobro. Za Vučića nego za Njemačku. I ja kažem, ja ne sudim to a priori, da pače. Dakle, ja ne sudim to a priori da pače, mi smo neko ko se oslanja na, da kažem, dobru pomoć ili tu neku prijateljsku ruku svih tih zemalja, osobno tako govorimo o Njemačkoj, Austriji, Sloveniji, Hrvatskoj danas i tako dalje. Znači, mi se oslanjamo i vjerujemo u njihovu pomoć. Dakle, i vjerujemo u dobre namjere. Dakle, nije u tome problem. Problem je što sistem kako je napravljen, mehanizam, institucionalni okvir berlinskog procesa je sam po sebi takav dovoljno kompleksan da već i implicira tromost. Prepoznajući tu multidimenzionalnost, da kažem kompleksnost, interdisciplinarnost, znači šta sve obuhvata taj berlinski proces. I tu taj aspekt da se operativno organizacijski to nije tako lako izvodivo. Iz njega izranja inicijativa koja se zove Mini Schengen, kasnije Otvoreni Balkan. Ona je kao neki, kako bismo rekli, paralelni mehanizam koji je potpuno komplementaran svemu onome što se vezuje za regionalne ekonomske integracije predviđene berlinskim procesom, ali je jednostavno stvaranje novog pravnog okvira i mehanizma da mi prije svega
sami upravljamo tim nekim našim interesima, sami prepoznajemo zajedničke interese i što prije imamo taj pravni mehanizam multilateralnog sporazuma, možemo nešto provesti što je u obostranom koristu. E sad, samo još jednu stvar. Dakle, imamo to je kao, imamo sistem nekih organa u organizmu. Jel? Ja to sad, Berlinski proces je neki naš sveukupno organizam. A inicijativa Otvoreni Balkan ja doživljavam kao samo jedan dio tog sistema organa koji omogućava da nešto brže profunkcioniše. A to što bi trebalo brže da funkcioniše, mi smo već to potpisali i ratificirali, recimo, u Sofiji 22. godine. Jel? Ali evo u tom smislu, tako da to je brži mehanizam. Kako komentirate izjave poput one koje je dao Željko Komšić, koji je rekao berlinski proces nudi 30 milijardi eura, berlinski proces nudi, Otvoreni Balkan nudi s druge strane nula, šta će nam Otvoreni Balkan? Da vam kažem nešto. Ja bih mislim, volila bi zaista da ti tako, ja sad neodgovorni, bahati, iz moje prizne gledam, odveć dugo ih gledam, vjerujte. Odveć dugo i iskreno žalim, a kao čovjek koji voli ovu zemlju, koji voli ovaj naš brdoviti Balkan i koji i na kraju krajeva imam 7 djece za koju bih volila da doprinose razvoju ove zemlje kao i sva naša divna djeca. Ja neću, zaista, neću više birati riječi i neću imati više nikakav politički korektan govor o karakterizaciji tih takvih ljudi. Dakle, ovo su, mislim, neki posljednji krici u kojima mi njih molimo da donose odluke, stajališta i stavove koje se tiču sve nas na osnovu argumenata, osnovanih rasprava i da kažemo, ako već nemamo institucionalne kapacitete kao što nemamo, niti u predsjedništvu, niti u vijeću ministara, niti u vladi, federacije i tako dalje, onda mi imamo jako puno ljudi pojedinačno, koji mogu ulaziti u stručne debate i zajedno u najboljoj želji za ovu državu, za ovo društvo u cjelini, pomoći im da dođu do tih takvih odluka. Dakle, to je jedno strašno i bahato stajalište koje je neodgovorno i koje na kraju krajeva zavređuje svaku osudu, jer zbog njihovog neulaska u inicijativu Otvoreni Balkan mi propuštamo puno. Mi propuštamo puno i evo da kažemo, kroz 3 godine dinamični procijenjeni efekti na GDP per capita u prosjeku u zemljama koje su sad članice inicijative, dakle Srbija, Makedonija i Albanija, prema toj preliminarnoj studiji Svjetske banke koja još uvijek nije objavljena, su zapravo, dakle, samo to da će imati efekat na ekonomski rast od 2,3%. Sa nekim prosječnim efektima po domaćinstvo, dakle prosječnog rasta prihoda koju mi očekujemo između 500 i 600 eura. Dakle, zavisi sad od zemlje do zemlje i od prosječnog parametra. Dakle, zbog tih njihovih i takvih bahatih i neodgovornih odluka mi propuštamo naše šanse, mi propuštamo naše prilike da se uključimo u taj voz, kroz taj mehanizam koji je paralelan, koji ne stoji na putu Evropske unije. On je nama kao paralelan sistem organa da mi revitaliziramo šta možemo. Šta možemo revitalizirati? Gledajte šta je učinio Otvoreni Balkan za 1 godinu. Dakle, CEFTA. Mi gledamo, prije 10 godina smo radili istraživanje o necarinskim barijerama. O zemljama, dakle, s potpisnicama CEFTA, članicama CEFTA. Mnoštvo je necarinskih barijera. Rezultat tog istraživanja koji je bio fokusiran na naše zemlje regiona je nedvojbeno ukazao da zapravo žrtva necarinskih barijera je ekonomija Bosne i Hercegovine. Dakle, koncept slobodne trgovine ne postoji. On je apstraktan sve do momenta dok ne stvorite zakonsku regulativu koja prevladava trenutno u Evropskoj uniji. Dakle, dok nemate to interno tržište. Firme se i dalje susreću sa administrativnim barijerama, dakle, susreću se sa različitim regulativama zakonskim koji su barijere, kao što su fitosanitarni standardi, tehnički standardi, ekološki standardi, danas sve više. Dakle, mnoštvo je stvarnih barijera
koje stvaraju problem i stvaraju ogromne troškove našim firmama u izvozu ili kroz tu trgovinsku razmjenu. Prijeti li nama da ostanemo crna rupa, ne više ni Europe ni Balkana, ako bismo i dalje istrajavali da ne ulazimo u otvoreni Balkan? Pa da vam kažem, ja kad govorim o tom aspektu crna rupa, dakle ja prije svega želim da naglasim da činjenica da mi sami svjesno, neodgovorno, bahato, evo ljudi poput ne želim da spominjem, dakle bilo kakvi ishitreni istupi i stavovi koji nisu znanstveni i koji nisu argumentovani, koji nisu prošli proces ne javne rasprave, nego stručne rasprave, nas dovode u poziciju da mi ostajemo zaista crna rupa na Balkanu. Ostajemo crna rupa na Balkanu jer berlinski proces je trom, je spor, jer je zapravo proces regionalne ekonomske integracije predviđen kroz Berlin, sad prebačen u ovu inicijativu. I njemu će se priključiti sve ove zemlje, a mi ćemo ostati izolirani. Jer taj mehanizam nudi mogućnost da brišući te administrativne granice, vi ste smanjili, mi smo već napravili ex ante proračune, 10% niže troškove firme imaju koje su, izvoznice po jedinici outputa za recimo prerađivačku industriju poljoprivredu. Dakle, mi ostajemo izolirani od tih 2,5% rasta. Druga stvar, veliki su rizici koji se isto tako vezuju za preusmjeravanje trgovine. Znači imate sad taj jedinstven prostor koji će početi da živi nesmetano. Dakle, inicijative koje za godinu dana su uspjeli napraviti zelene koridore ili za poljoprivrednu proizvodu, za prerađivački sektor, otkloniti necarinske barijere koje CEFTA više od 10 godina nije uspjela, na kojem berlinski proces nije napravio nikakav pomak. Dakle, sve u godinu dana kroz multilateralne sporazume. Ako bi Bosna i Hercegovina pristupila toj inicijativi, to zapravo ne znači ništa drugo, nego da smo mi otvorili sebi mogućnosti i prilike. Ništa nas ne obavezuje. Mi smo samo ušli u neki sistem u kojem imamo priliku i mogućnost da suvereno, kao neka suverena država, donosimo odluke o tome hoćemo li i mi prihvatiti da, to se zove mutual recognition, da su nam tehnički standardi opće prihvaćeni, da nema više barijera kao što su fitosanitarne i tako da prihvatamo tu opću regulativu, da nam je sve, da usaglašavamo tehničku administraciju i tako dalje, čime su oni uspostavili zelene koridore. Oni su sada već do jula nemaju nikakvih barijera za slobodan protok ljudi. Znači imaće, sistem radnih dozvola, radne dozvole će važiti svuda. Priznali su sve diplome. Znači oni su u godinu dana napravili, gotovo veliki iskorak, sad ove 2 godine imaju nevjerojatan progres. Dakle, hajmo govoriti o progresu koji je uspjela da napravi inicijativa Otvoreni Balkan u ove 2 godine. Hajmo govoriti činjenično i onda prepoznati da smo mi izolirani od tog progresa. Naši kamioni, za razliku od kamiona koji idu iz Makedonije i Albanije, stoje satima na granicama, susreću se sa strašnim, administrativnim barijerama kojim recimo znači da vam tu stoji neki kamion i da carinik može 10 sati da šeta okolo i kaže poslaćemo vam nekoga da radi random sample uzorkovanje i kontrolu. Ili necarinskih barijera kao što su recimo da za svaki šleper vode koji izvozite u Srbiju neko vam traži fiziološki test za vodu, što je mislim neosnovano. Hoću da vam kažem, mi već imamo sad strašno propuštene prilike i ja bih voljela da naši poduzetnici i da taj industrijski sektor se mora pitati, on mora imati glas. Evo ja ću prepustiti, hajmo napraviti sistem direktne demokratije, neka poduzetnici odluče, neka sjednu, neka raspravljaju, neka odluče. Dakle, inicijativa Otvoreni Balkan, da zaključim, je paralelan mehanizam koji ne stoji na putu, nego nam čak omogućava bržu dinamičnu integraciju, da brže idemo ka EU. Jedna stvar. Druga stvar, da ljudi što moraju da shvate, to je samo prilika. Kako ćemo je mi iskorištavati? Dakle, to je ekonomska prilika. Zavisi o našim suverenim odlukama. Nas niko nema mehanizam unutar, nema niko nikakav supranacionalni mehanizam da nametne Bosni i Hercegovini ti sad moraš to. Razumijete? Mi ostajemo politički, zadržavamo naš suverenitet kao i sve ostale zemlje na principu dogovora, razgovora, prepoznavanja zajedničkih interesa. Dakle, imamo multilateralni mehanizam koji nam omogućava provedbu onoga što je interes sviju. I evo to se sad radi. Dakle, to su radile te zemlje. Tako da skratim. Dakle, sad,
još jednu stvar koja je važna, šta je isto osnovano, ono o čemu govori, recimo, o čemu isto tako govori na toj debati cijenjeni profesor Turčala. Šta je isto osnovano? Dakle, osnovano je razmišljati o rizicima ili kakvi su to mehanizmi. Ali ekonomski rizici uvijek postoje kroz svake integracijske procese. Ovdje ono što je važno reći, ljudi moji, ne postoje politički rizici. To nije nikakav mehanizam koji ima ikakve, dakle, osnovane mehanizme ili instrumente da može da na bilo koji način uruši aspekte političkog suvereniteta bilo koje od zemalja članica. A priori, ja nisam za a priori odbijanje inicijative Otvoreni Balkan, to je važno. Podržimo tu inicijativu na način da damo šanse da mi i ti budemo dio tog vagona koji nešto brzo radi. Kako ćemo dalje uspostavljati tu dinamiku je stvar našeg suverenog odlučivanja. I naravno činjenica da mi trebamo biti svjesni i razgovarati sa, dakle, politički predstavnici iz Republike Srpske i ovama iz Federacije moraju biti svjesni da bilo kakav proces ekonomskog integriranja traži, dakle, ne samo ne mehanizme koordinacije, nego traži ono što mi kažemo snažnu državu ili kapacitete, dakle, države po ključnim sektorima. Transport, energetika, poljoprivreda, industrija. I to može biti čak šta više, vidite. Ja gledam na inicijativu kao Otvoreni Balkan kao faktor naše unutarnje integracije i stvaranje jače države koja će moći odgovoriti zahtjevima integracijskih procesa kako kroz inicijativu Otvoreni Balkan. Koja će moći zauzeti svoj stav. Nadam da će nešto od ovih riječi doprijeti do naših političara. Nažalost, bližimo se kraju. Evo za kraj. Rekli ste jednu vrlo bitnu stvar da smo mi u međuvremenu erodirali znanje i institucije u ovoj zemlji. Uzimajući to u obzir, s čime mi uopšte ulazimo u budućnost? Kakve su naše perspektive? Pa pazite, ja sam po prirodi sam optimista, pozitivno gledam. To je pozitivna deluzija. Ja sam skeptik. Dakle, ne želim biti, tad stvarno svjesno biram da ne budem racionalna. Ako ćemo govoriti racionalno, mi imamo istraživanja. Ja sam recimo autor neka 2-3 istraživanja koja su sistemski izučavala fenomen, kako mi to zovemo, rodiranih nacionalnih inovacijskih sistema, takozvani NIC koncept. Dakle, mi smo zbog sve svoje bahatosti, svega onoga što se dešavalo i u Bosni i Hercegovini, ali eto, nažalost i u nekim drugim zemljama, i u Hrvatskoj se isto dešava, i u Makedoniji i tako dalje. Mi smo zapravo shvatili da sad ima to neko tržište, da država ima neke svoje osnovne mandate i funkcije, da imamo neko zdravstvo, imamo neko obrazovanje. I zapravo smo u potpunosti zaboravili čitav institucionalnu infrastrukturu znanja koja je potrebna ekonomiji. Ta čitava institucionalna infrastruktura znanja koja je potreba ekonomiji zapravo počiva na institutima, naučnim institutima koji nisu bili samo pri univerzitetima, pri fakultetima, nego specifičnim institutima koji su bili, postojali i pri industrijama i nezavisno institucionalnoj infrastrukturi koja gradi tehnologiju znanja. Kroz to istraživanje, samo ću vam reći, recimo Bosna i Hercegovina imala takozvani 64 intramural, da kažem, eksplicitni egzogeni naučno-istraživački instituta, danas nema niti jedan. Niti jedan od tih. Sve istraživačke institute koje smo imali pri fakultetima, gotovo svi, evo, kao govorimo o Univerzitetu u Sarajevu, uzmite samo, dakle, fakultet, naš fakultet prirodnih nauka i tako dalje, mašinski fakultet u elektrotehniku, dakle oni su pozvani o tome da govore na koji način je rodirana ta institucionalna infrastruktura. I nezavisni i oni koji su bili pri tamo. Dakle, na vrlo jednostavan način. Kad mislite, kad država shvati da to ne treba, da je njena funkcija da ima neku sigurnost, stabilnost, zakone, da sama sebi finansira svoju administraciju, onda vi zapravo prestanete finansirati te institucije. To je najjednostavnije, najbanalnije. Dakle, ti su se instituti prestali finansirati i tu je njima zapravo bio kraj. Naravno, mnogi su pretrpili i rodirali su. Dakle, i tako je. Dakle, još imate od svih tih, zamislite te tragedije, sad od svih tih
Dakle, imamo mi istraživanje knjige profesora, nek počiva u miru, Murat Prašo, koji nam je ostavio u arhivi te institucionalne infrastrukture bivše Jugoslavije, tih industrijskih instituta, tehnoloških instituta, instituta razvoja, kako se taj sistem razvijao. Jer ne možete vi razvijati industriju ako nemate ljudski kapital. Onda mora biti sprega između tog univerziteta i tih industrija. Dakle, ti instituti su nestali, iščezli, ali naravno mi uvijek možemo stvarati. Dakle, mi imamo jezgro ljudskog kapitala. Da smo puno propustili, ali moramo shvatiti da nekad trebamo početi. Da bolje početi danas, da ne bismo opet propustili za godinu, za dvije i tako dalje. Dakle, urušili smo taj sistem. Urušen je on u znatnoj mjeri, dakle, gotovo po istom modelu i principu u Hrvatskoj, s tim da su oni očuvali neke institute. Slična situacija erodiranih kapaciteta institucionalni je i u Srbiji. Dakle, mi još imamo tih takvih nezavisnih instituta. Industrijski imate samo, recimo, institut za rudarstvo, u Tuzli imate institut metaloški nekašti institut u Zenici, praktično sve ostalo izumrlo. Ali apsolutno želim da vjerujem i mi imamo nekog ljudskog kapitala koji bi naravno moralo početi graditi iz početka. Ali ako je Emerick Bloom, nek počiva u miru vječnom, dakle, uspio da napravi to čudo u tim okolnostima za 10 godina, mi moramo vjerovati u čudo. Hvala vam puno na gostovanju. Imao sam još mnoštvo pitanja, ali morat ćemo ih ostaviti za neko drugo gostovanje koje će biti, nadam se, u što skorijoj budućnosti. Hvala što ste i mene edukovali o nekim stvarima, neke vrlo bitne stvari sam čuo i nadam se da će našim gledalcima biti barem malo zanimljivo koliko je meni bilo. Iskreno se nadam. Na nama je da se trudimo, na nama je da činimo, a mislim da ovakvih emisija ovdje zaista fali. Uglavnom se vrtimo o dnevnoj politici, populizmu, teškim riječima. Ja im zaista ovaj put ne opraštam bahatost. Ja im zaista ovaj put ne opraštam bahatost. I mislim da ih treba pozvati na odgovornost političare. Tako, treba ih pozvati na razgovor. Evo, ako neka suoče ta mišljenja s našim mišljenjima. Što su retoriku na političkoj sceni sveli ispod nivoa najgoreg reality showa. I kada se traže zabrane reality showa i ostalog, mislim da prije svega treba krenuti od politike i političke pozornice, a u tom smislu mi nismo bolji od Srbije nego smo i gori, ako slušamo što naši političari govore. Tako je. Ja bih za kraj da ih pitam, dakle, otkud smjelost da upravljate društvenim procesima? Bez da, nije pitanje da li ne pojedinac ima znanja. Nema nijedan pojedinac adekvatna, a kamoli dovoljna znanja. Na takav bahat način, dakle, gdje ste sveli nivo političkog odlučivanja na neke ustrostranačke ili interkafanske diskurse. Dakle, dosta tome. Mi moramo graditi, dakle, društvo učenih ljudi, ako ništa početi da gradimo takvo društvo. Ne mogu ništa bolje reći od vašeg zaključka. Vi, dragi gledalci, hvala na pažnji. Vidimo se uskoro ponovo u našem podcastu. Kliknite like, subscribe i do gledanja.